Usa sa atong makutlo nga nindot kayong pagtulunan sa atong Kristohanong pagtuo dinhi sa atong ebanghelyo kanig yung dili di ay malipay ang Ginoo kun mangayo tag milagro. Una sugod karon ay nagyud mo pangayog milagro. Nang hupaw guglaom si Kristo, ngano man yung mga tawhanang mangayo pabag milagro? Ana. Doon na pagilaing bahin sa kasulatan nga niingon si Kristo, usa kini kadautan nga kaliwatan tungod kay nagsigi mog pangayo og milagro or ilhanan gikan sa Dios. So peligro kay nang mangayog milagro. Ako gani bisag pari makadawat ko usahay text, help us storm heaven with prayers. Ana. Murag hilas kay ta ba nga moingon ta, let us storm heaven with prayers. Murabag ang Ginoo natug, ang Ginoo wa kahibaw sa nahitabo nato, nya ato siyang storm atong ako dukduko natug maayo ang langit aron siya mohatag og milagro. Tinuod bagod na? Tinuod dili? Kuy tubag. Ambot lang. Pero ang Ginoo, bisan gani ang tingog sa dugo sa tao, iyang mahibaw-an. Gipatay gud ni Cain si Abel, matud pas unang pagbasa. Pero ang Ginoo niingon ang tingog sa dugo ni Cain miabot ngadto sa iyang kasing-kasing. Kana pa kang atong prayer, ang dili mo abot ngadto niya, ngang dugo gani ni Cain, niabot man gani ang tingog sa dugo, na dinay tingog ang dugo day. Sige ko na be, anak ko na imong dunggan anang imong tupad. Nag-circulate man yung dugo ana, ianak ko na imong dunggan, kadungog kas tingog. Oy, mamatay na lang ka, di juga kadungog tingog anang dugo. Pero ang Ginoo grabe ka sensitive iyang dunggan, makadungog siya tingog sa dugo nga nangandoy kuno og panimalos. Ana. Sa to pa di ay ang Ginoo kahibaw na sa atong kahimtang, di na siya kinahanglan nga imo pa siyang ingnon paghimog milagro. Karon unsa may gikinahanglas Ginoo? Unsa may gustos Ginoo? Paminaw sa iyang pulong. Paminaw. Kay ang pulong sa Ginoo gamhanan. Niya kay gamhanan man kung atong buhaton ang iyang pulong, atong sundon iyang pulong, mugawas ang mga milagro. So kung gusto di ita nga makakita og solusyon or milagro, ibutang talang milagro, di na nato pangayoos Ginoo, atong puy-an ang iyang pulong. Nanglitan, kanang imong asawa magsigig yaw-yaw, bana ka, nya imong asawa perting laguta, gayaw-yaw og maayo. Imong pamilagruhan aron mohunong na sa nanay yang yaw-yaw. Sundan na lang ang pulong sa Ginoo. Unsa may pulong sa Ginoo? Nga magamit nimo anang gasigig yaw-yaw. Kibaw mo. Wa mo kibaw. Pangita diag pulong sa Ginoo. Kana diang ingon pasaylo alag kapituan kapito. Pasaylo ba kanang ibaliwa lang nimo, imo lang dawaton. O di magsige kang dawat niya, sige yaw-yaw, sige nimo ikang buanga ka, ikang animala ka, ikang yawa ka. Imo lang yung pasayloa siya Lord, pasayloa siya. Kapituan kapito God, 490 times guna. Sige lang pasayloa. Sige lang kag smile niya. Gipasaylo tika. Madugay nang imong asawa, unsa man kadang sige mo kag pahiyong buanga ka. Sige nga, gingadla na sa kugbuang Lord, ako lang yung gipasaylo, kaingon ka pasayloon, sa hapakon di karon, di lang yung kamulikay, pasayloon ko niya, gitamparos man kagyod, huwag yun mo ayo, tamparos ka dire, pag tamparos na, unsa may sugos Ginoo, kung sagpaon imong pikas aping, ipasagpa lang sang pikas, ingon sa ka, nisagpa na gyud ko Lord, pero ipasagpa lang kuning pikas, sagpa na sa siya pikas, pertib, gibugno gyud kaniya, gipangawras ka, pasayloa lang. Pagpakamatay para anang imong gihigugma sa pakamatyan kuning yawa Lord kuning pakamatyan. Unsa may sunod mahitabo? Mura nagmamilagruhan ang imong asawa din agi na mubugno nimo. Oy, muhilak na lang na siya.
Nya magsige naghapak-hapak nimo, hinay nang hapak, animal juga, animal ka, imo juga pasakitan, imo ding hapyoro gamay, sus, mahilom na mura naging milagruhan. Tanawa, sunod tuig, bunyag na sad. Hindi, unsa mo na, milagro. Imbis mo patay, nanahinoy na tao. Ay, milagro. Wala mo kasabot, kana din kuan, kana san kuan, kana bang moingon ang Ginoo, kung gusto kang musunod nako, ibaligya ang tanan nimong katigayunan o ihatag ang halin ngadtos kabus ug maangko nimo ang gingharian sa langit. Gisunda ko na ninyo be. Kay kita kasagaran sa, uy, tigumon ko na pero sa Ginoo, ihatag ang tanan ngadtos mga kabus. Unya ako Lord, isa, ay, sunda lagi ko. Anong imo man kong pangutanon? Sunda lang ko, ihatag lang ang tanan ngadtos mga kabus. Ikaw niya ako, ay ayaw lagi diha. Anang Ginoo. Testingi Ako bitaw, gamay rin na akong testing ha. Gamay, dili ingong pagpagarbo, pero gamay lang ning testing. Sugod atong nagsige na tagpamaligya dinhi og slots tungod ani atong project. Di ba ako man tong gisulti ninyo? Ang tanan akong stipend, kay entitled man ko sa stipend, isip pare, kada na komisa na may stipend, akong iuli sa parokya in the form of buying sa slots. Mupalit sa kus mga slots. Ihurot na kong palit ang akong stipend. Nya, nahurot. Nahurot? Wow, sige lang yapon kurog stipend. Kay nimba masan mo. Sige yapon kurog stipend. Katong sa unang tag 3,000 nga faith and power slots, daghan kay ni testimoniya nako. Father, sa dihang nipalit ko sa slot ba, daghanag yung grasya nga niabot nako. Nya ako sang gibaslan ako, asa naman ang sobra. Wa lagi additional. Di tayo nayo ba ni additional yun? Additional sa silag palit. Kaya nga naman, daghan ko nung kayong grasya sa ila pod to. Pasabot ba nga, o gusto ta nga mahimong makasinati nga ang Ginoo gamhanan, sunda ang iyang pulong. Sunda. Ihatag ang halin ngadtos kabos. Salamat sa grasyas Ginoo. Salamat sa mga kasing-kasing nga manggihatagon. Nya sila sang nanghatag, gitagaan sa daghan sa Ginoo. Kay saad man pud na siyang pulong, unsay imong ihatag, akong ibalik nimo gatusan kapilo. Mao bitaw nga ang atong kuan, ang atong tubag sa Salmo. Unsa titubag nato sa Salmo? Ihalad sa Dios. Ano to? Ihatag. Ihalad sa Dios. Ihalad sa Dios. Sakripisyo sa pagdaig. Sakripisyo sa pagdaig. Unsa nimo pagdaig ang Ginoo? Sakripisyo. Unya inigbaos kay nagdaig man kas Ginoo. Kung kamo daigon mo unsa inyong ibaos? Nanlitan ikaw inahan, daigon kas imong anak. Gwapa lagi kay karon man. Nice kay kakaron. Unsa imong ibaos? Di ka mo imong salamat ra oy. Imo sang tan-awon unsay iyang gikinahanglan. Unsay imong kinahanglan dayon? So, news, sa wifi, palitan nimo wifi, ana. Kay nigidaig man ka. Pero kana magsigig saway nimo, nya magsigig supak sa imong kabubuton. Di ka muhatag we. Bisag muligid pa na dayon, ligid-ligid na patyon di ka buanga karon ana. Gahi ra kay badlungon, gahi kay kasuguon, nya magpangayo-pangayo ka diyan, buanga ka. Ana pa nimo. Pero kanang magsigig sakripisyo, manglabag yun, manglimpyo yun, nya mag-study og maayos iyang lesson, perfect yun kanunay. Ana inigtapos tuig, medalya, magpungingi gidiri. Uy, magkabuang kag budget para imong i-treat ang imong anak. Kay grabe ang iyang sakripisyo, hatag siyag pagdaig nimo. Maura sa daan Ginoo, atong sakripisyohan para sa kadaghanan. Unya, ang atong sakripisyo para sa kaayuhan sa uban, iya sa nang ibalik nato nga sobra-sobra. Kay nga naman, ato man siyang gidaig, pinaagi sa pag-alagad sa atong isig katao. Kay mao man iyang sugo, paghigugma ay kamo
pag-alagaray kamo. Mao na siya. Wa man mo makonvince. Sige, nindog lang ta.